Hi guys! Welcome to Shay's Vlog! Ngayon, magluluto po tayo ng chicken curry ha. Hindi po curry-curry. Chicken curry po. Ayan. Ang ingredients ay curry powder, paminta, sibuyas, luya, bawang, potatoes, alaska, magic sarap mantika, yung chicken. Ayan. Chicken manok. Ngayon guys, lalagyan po natin ng mantiks. Kasi po, mainit na yung kawali. Ayan. Ayan. Tapos, papainitin po ulit yung mantika. Ngayon guys, ilalagay yung loya. Ayan. Loya. Kiwar-kiwaran. Ayan. Ngayon, ayan. Isusunod po natin yung bawang. Ayan. Isabay na ikibar. Next po yung sibuyas. Ayan. Ayan guys, ilagay na natin yung chicken. May manok. Ayan. Tapos, kiwaran. Ngayon guys, pag nagisa na lahat, pati yung manok, ilagay nyo yung patatas. Patatas. Yan lang ilalagay namin, yan lang naman gusto nung isa eh. And then yung paminta. Kaya mo yan. Yan. Pagkatapos, yung magic sarap na. Ba't ang lit? Yan. Tapos, kiwar-kiwaran, sabay-sabay. All together. May patras na nagsasakyan na. Ay, ngayon guys, ilalagay po natin yung water rings. Ayan. Tapos yung curry powder. Ayan. And then yung i-mix all together. Ayan guys, pagluto na yung chicken natin, tsaka lahat-lahat, ilagay yung, ayan. Ayan guys, finished product tuloy. Finished product natin. Kari-kari ni Madam Silen. Makulay po yan makulay po talaga yan Hindi lang talaga makulay sa camera ko. Pagpasensya nyo na.